Ortindor norkwatanse gombora na town kanso ya Kabuyanda kandi oryahangu tonyigendwe ya Kabuyanda kuzambara bitabavuje bebwiruka nabagira ngo babire nabagwaho bwashesha bwira tubona twatukuza kora abajugu muhanda kinehigwa raha bageta health center siri Kanyamizi tureto habo kabagwire ushaka mu ryagamizi mwete umuteramo ayine nkenda mazima kandi nza kushoma nako mizi nagwamo kunagwire munashavuka munagenda no kushoma tindashikirira eshi nakoze mva kwato mwana nagakumka natavu nyindeka yajure ntachi nabukuraho nagenda hatabata ko kurgombyaro bena abo mumurka gwa Kanyamizi batungira umunyambabazi obahireza Calvert batyo nkwe kwekorra Ortindoro ngo bakabona burabo kwa pipes zibire ziriro nko kandi turachimanya ku mwese yanfa ni moya straight na engineer go batukambira ku gari speed ya pere ko turabasa kuziteka mbana unasi mu munonga Anthony ebyakozire nabisimira kimwe unde berekara batibaze tabazushikana unashemerwa na uranasi makani namukunda nangwa teshichonga no kurgenye marundi ndezindi zabe yakozire mwero na wahika n'umuntu kuntora igwado hata h'ikisirani no mwiso speed bito no bere bityo restatuta tumwikirize orukansa rahabwe gombora ya Kabuyanda nagira ngo bakarabya musente ezero kurenga miliyoni 8 ezo kukora Ortindoro bito zikabuzamisho ahabo kuba district ekatwohereza Calvert ezikwereka lines 3 lines installments ezo installation zo kora go mwanya rubagano Kanyamizi rubagano road mwana tendi tukumanya esente ahizagire zo kora go mwanya konkazi kaba approved inkakanso tukaza approving gasha kwa Rothon Wamanya.